Yang masih minta simin ni koparani opisa lan. Jadi nama kakak na cantik orang. Ya, kakak si Mario, mana bang? Abang si Mario. Jadi bang, di Joloni Siminan 100 meter magajang na ke. 100 meter magajang na tutoru. Lebih kurang 100 meter tutoru. 50 tutoru ke, 50 meter tutoru. Tersongan 5. Keterangan nih abang itu. Nggak diboto hutai kan bang? Nggak diboto parhutain nak. Bapak Parato mah Madigihon. Bapak Parato mah Madigihon. Ukuran. Oke. Nama ani tanah nih. 100 meter mah gajang na. Terus ujungan. Saya mulai dia start na bang. Saya mulai Siminom mas start na. Saya mulai ujung ni Siminom mas start na 0 meter sampai 100 meter tutoruan. Sudah lanon baru tutoru mana 50 meter. Terus 5 keterangan nak. Mulai teh. Kan? Oke, mulai teh. Horas. Berhasil sih dia kamu. Iya.